يا في يا بنت بتعيطي كده ليه؟ وايه اللي في وشك ده؟ انت متخانقه انت وجوزك ولا ايه؟ على طول نتخانق انا وهو ويضربني، وانا مش راجعه له البيت ده تاني. لو قطعتوني كده مش راجعه له البيت ابدا. طب اهدي كده واستهدي بالله، وانا هدخل جوه دلوقتي اجيب لك حاجه اخليهولك زي العيل الصغير في ايدك. اسمعي كلام اللي هقول لك عليه دلوقتي وعايزك تنفذيه بالحرف الواحد. اول ما جوزك يرجع من الشغل تاخدي بق ميه من الازازه دي، وما تتكلميش خالص لحد ما يدخل يتغدى ويشرب القهوه بتاعته وبعدين يدخل ينام. ماشي، لما اشوف اخرتها معاك. اخويا حبيبي. ايه عايزه ايه تاني؟ ايه جوزك ضربك تاني ولا ايه؟ لا لا، ضربني ايه؟ ده ما فتحش بقه من يوم ما اخدت ازازه الميه ونفذت اللي انت قلته عليه بالحرف الواحد. انا جايه لك بس دلوقتي عايز اعرف انت حطيت ايه في ازازه الميه دي. انا ما حطيتش حاجه في ازازه الميه دي، بس بقك ده هو اللي جايب لك الضرب. اقفليه.